Podjetje TAM Avtobusi, za katerim stoji kitajski kapital, namerava skupaj z nizozemskim partnerjem Durabus zagnati proizvodnjo v nekdanji tovarni vozil Maribor in zaposliti nove delavce. In the first year we will hire in between 70 and 80 people, depending on the course of business. Most of those people will be people who have been engaged in the company before. They will be complemented also with new people. Nadaljevali bodo s proizvodnjo nizkopodnih letaliških avtobusov, ki jih bodo dopolnili s proizvodnjo tovornjakov. Prvi rezultati naj bi bili na ogled že maja. We're going to start with both lines of products, both buses and trucks. Trucks are currently assembled in Holland. There we do not have enough capacities for the orders we have already acquired, so we will shift a part of this assembly down to Slovenia. S prodajo skoraj 50 nedokončanih avtobusov, zalog materijala in pravic industrijske lastnine podjetja, pa tudi z enoletno oddajo tovarne v najem, je upraviteljica za slab €1 milijon obogatila stečajno maso propadlega podjetja. Večina pa nameravam deliti delavcem, to je 140 delavcev, ki jim je zdaj že poteklo to njihovo nadomestilo na zavodu in verjamem, da je zdaj že nastopila res tista eksistenčna kriza. Veliko več pa si bodo lahko upniki obetali od prodaje poslopja. Najemniki imajo predkupno pravico, a je zgradba, ki je ocenjena na €15 milijonov, po besedah Markovičeve precenjena. Zato bo poskušala z novo KBM, ki ima nad nepremičnino ločitveno pravico, doseči dogovor o nekoliko nižji, bolj tržni ceni.